Bayar lah, pokoknya kalau nggak pulang. Lah bayar lah. Bayarnya nanti sama si bos di belakang. Gampang. Yang belakang tadi. Yang di belakang ya, siap. satu lagi. Siap. Kabur ke mana ya? Arwasena. Gila, udah bener nuan. Dan mandi mana nggak? Naon eta darahan pacul. Garpu. Gak garpu gitu. Udah naon? Bau. Mana samperin situ, Pak? Kayak mana? Ari banget garang ada sebelah tadi ladaan. Iya, apaleun emang.